أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Yukarıda Allah Subhanahu ve Taala'nın fazl ihsanı ve inayeti bilen Tefsir-ül Müyesser degan tefsirning o'zidan darsimizni davom qilib, Arab surasi 88 oyatga to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Şuayb kavminin imandan baş tartkan tekebbür çoğunları. Ey Şuayb, seni çokum egeş kişilerinin yani sana iman etkanları bilen koşup şehrimizin heydep çıkarımız. Ya ki çokum bizning dinimizge qaytışınlar gerek dedi. Şuayb, biz bunun her ikkilisini yaman ko'rgan tursak, bizni yanıla şunuga mecbur kılamızlar dedi. Şuayb yani aytdi. Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin onunğa qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Allah xohlasa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigarimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidirsan. Uning qavmining iymonsiz cho'nglari, agar sizlar shu aybga ergashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Shuayb inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Shuayb ularga orqasini qilib, ey qavmim, sizlarga men albatta Parvardigorimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kafir qavmga qayg'urayman dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvorishi, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribdor qildik. Andın ularning beshiga kelgan kulpatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulpatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Alloh tarafidan kelgan uqubat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtin tut halok qildik. Xo'sh. قال الذين استكبروا من قومه قال السادة والكبراء من قوم شعيب الذين تكبروا عن الإيمان بالله واتباع رسوله شعيب عليه السلام لنخرجنك يا شعيب ومن معك من المؤمنين من ديارنا إلا إذا صرتم إلى ديننا. قال شعيب منكرا ومتعجبا من قولهم أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها. Şuayb Aleyhisselam'ın komdurdan boğan rahbar karakterlik katvaşla bula Allah'a iman etiştin çoğunçılık kılıp Allah'ın baş peygamberi için eriştin çoğunçılık kılla. Dedik kelime dep elbet sine Şuayb ve semden boğan bir sep tutulan müminlerini bizden bu
tuproqlarimizdan chiqarib tashlaymiz. Ya likillam qachoniki sen bizning dinimizga o'rilsang, bizning dinimizni qabul qilsang, u vaqtda yashash huquq beramiz. Ening g'ayrida sen bu yerda turolmaysan dedi. Shoaib alayhissalom dedi, ularning bu sizni nihoyatda inkor yoqtirmagan holda va bularning bu sizni hayron qilgan holda sizlarning diningizga va sizlarning bu botil millatingizga agisham tuxma. Gerçi biz bu dininglarning o'zini yoqtirmagan bo'lsak mı? Nima uchun yoqtirmadik? Biz o dininglarning botil ekanligini bilgachga biz yoqtirmagandik. Yoqtirmasak mı zo'r bizim uchun tamamsizlar. وقال شعيب لقومه مستدركا لقد اختلقنا على الله الكذب إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا إلا أن يشاء الله ربنا وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما يصلح للعباد على الله فيعلم ما يصلح للعباد على الله وحده اعتمادنا هداية ونصرة ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. Şuayb Aleyhisselam kavmi için şunu dedi de istidrak kılgan Allah. Yani eğer bunda istidrak diyelikimiz eski manisi kayıp kalgan, başkalar bilinmeyip kalgan nasunuzun biliş. Yani e, bunu bilinmeyip kalgan nasun şu bildirip koyuş degендek. Kayıp kalganı tepelişte koydu istidrak yani manisi. Şuayb Aleyhisselam kavmi için istidrak kanalı şunu dedi. Çokum biz kadıhtalakna. Biz Allah'a yalganını biz to'qigan bo'lamiz. Eğer qandaq qachon qaysi vaqtda biz sizning diningga qavmim diningga qaytsaq. Bizni Alloh taolo u sizning batıl diningdan qutulduğundan keyin sizning diningga qaytsaq biz Allohga yalganni chiplab, yalganni o'sha yaratgan bo'lamiz. Yalganni o'ylagan bo'lamiz. Biz uchun bizning Rabbimizning dinining g'ayriga yo'tkilish yo'q. Biz sabit din turimiz. Lekin Alloh xolisa, Parvardigorimiz bo'lgan Alloh xolisa o bo'yicha ining g'ayrida biz mushu Allohning dinida sabit qadamda turimiz, hech bir yo'tkalmaymiz. Chuqum Parvardigorimiz har narsa ilmiy jihatda Naayetinim boldu. Keng şundak boldu. Hemen öz koyuna kalkan boldu. Bendilegi neymi yarışıdı, neymi yakıdı, neymi yaramlık onu obdan belodu. Onda hoğaç birlam Allah kınak bizning hidayet cihat olsun. Meyli o biz yardım talep kılış cihat olsun. Bizning tayancımız birla Allah'a bas. Ey Xudayım. Bizlen bizdinki kavmimizning orasini haqiqatlan hukm chiqargin. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisisan. وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون لدعوة التوحيد إمعانا في العتو والتمرد محذرين من اتباع شعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لهالكون. Bu Şuayb Aleyhisselam'ın kavmden boğan katavaş rahbarlar. Bu Şuayb Aleyhisselam çakırgan tevhiddin ibaret bu davetini red kılgan bu yalgan çıkarganlar özünün bu tarsa, şorpeşanlık, baxtsizlik haddini eşişte na çunqurulgan halda ve Şuayb Aleyhisselam'a egişsin agahlandıgan halda nime dep
Eğer sizler şu ayıpqa erişip qıp qalsanlar, çoxum sizler albatta tugashkining şu deb tahdid xarakterlik bundan nasihat qildi da cho'ng katibash rahbarlari normal puhralarga agashkuchilarga. فأخذت قوم شعيب الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعى ميتين. Şuayb Aleyhisselam'ın bu kavmine kattık bir yer devreş tuttu. Yani bulan da nayt eğer yer devresi bulana. Bula xuddi şunlan nim boldu özürlerinin goýly aramlarda ço ölgen boldu. Sara jıkılıp yani düşüp astın üstün bulup sara meyitin. Hem biz öldü demek. الذين كذبوا شعيبا كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها حيث استعصلوا فلم يبق لهم أثر وأصابهم الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. Bu Şuayb Aleyhisselam'ın yalğan çıkargan, bu inkar kılgan, bu şorpeşanıyla xuddi özlerinin bu oylu aramlarda yaşamagandek ayında titmi titman vayran bolup ketdi. Ve bu oylu aramlarda bir huzur almagandek aşalatıp ketdi. Ularning tüp yıldızını komurup taşlandı. Ular için hiç kandak bir iz eser mi kap kapmadı. Ular için dünya ve ahirette hana vayrançılık ve ziyankarlık ular yetti. فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب بهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم بالدخول في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه فلم تسمعوا ولم تطيعوا فكيف أحزنوا على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله. Şuayb Aleyhisselam bu kavimden yüz yürüdü. Ulağa bu azapның düşüşügüçö çokum jezm wagtda dümbüsini qıp turup şunda hitap kıldı demekçi de asasen. Ve dedim de ey halkım elbet çokum ben sizlerge Perverdigarımның elçilik vazifesini yetküzdüm. Sizlerge Allah'ın dini kirişke ilmi nasihat, pendi nasihat, mev'ida, onun hep badim, ilmi nasihat kıldım. Ve sizler ağzına inin üstün bulvatkan, muşu şirk, batıl, muş itikat, muş göz karıştın, julunup çıkış hakkı da sizlerge şuna ilmi nasihat hep badim. Amma sizler hiç bunun kulak sanmadыңlar ve şundakla hiçbir itaat kılıp boysunmadыңlar. Qandıqsa qandaq olup men Allah'ın birligiga, Allah'ın peygamberlerden yalğan çıkargan bir toplum, bir kavmiga men hasret çekkirekme. Hergizim ondan parva qılmayma. Qandaqmı gam qıp qalama, hergizim gam qılmayma. Sizlar tegishlik jaza ve onun için nimeni çözsün ködünla. Onun vabalını tedğim oldunla. وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشرك فكذبه قومه إلا ابتليناهم بالبأساء والضراء فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام وفي أموالهم بالفقر والحاجة رجاء أن يستكينوا وينيبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق. Biz bir kışlak, bir yeza, bir yaki jutlağa peygamber evet midik? Ki o peygamber Allah'ı kulçuluk kılış çakırdı. Ve o peygamber ulanıcı şirkni ibaret
Şu tuprak ehli eninde buluvatkan batil itikattın tosudu. O ne? O peygamberinin kavmi yalgan kışkırdı. Muşahalatda biz bir peygamber evetmedik, lekin lam evetsek sınıdık biz ularını nim bilen ba'sa eee ba'sa yani şedidul fakr demek yani onun. Naiti ba'sa genço nait kat kembegallik. Bununla sınıdık ve darra kat kesel. Bununla sınıdık. Yetkizdik biz bu keselliklerini ulardan bedellerine keseller bilen ve askam sokunun cemis askam bu mu kesel? Muşonlan çok ulardan bedellerine biz musibet etkizdik. Ularning mallarga musibet etkizdik. Yani ba'sa bilan sınırdık ki mallarını sınap. Ne bilen kambag'allik bilan ve muhtojlik bilan ularning qo'lidagi pul moldan vaqt ayirishlar. Umidki bular biraz boşsun için, yumuşsun için ve Allah Teala qaytib Allah Teala için tövbe qilsin için. ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة فأصبحوا في عافية في أبدانهم وسعة ورخاء في أموالهم إمهالا لهم ولعلهم يشكرون فلم يفد معهم كل ذلك ولم يعتبروا ولم ينتهوا عما هم فيه وقالوا هذه عادة الدهر في أهله يوم خير ويوم شر وهو ما جرى لآبائنا من قبل فأخذناهم بالعذاب فجعة وهم آمنون لا يخطر لهم الهلاك على بال. Anandınken biz bulanın bu yaxşı, huzurluk halini ço yaman şundaq bir usul bir ahvalga yetkidik. Ola qandaq oldu? Ola özlerininki beden kuruluşdaki keseldin saqqaygan boldu ve şundaq nim boldu? Ee, ve ularni ço mesela pul mallarda, kenkşuada, şundaq saha, rahada yani rahat paragatta şunda kenkşadı kıldık. Ularning yaman ahvolning o'rniga yaxshi bir ahvolni tegishpadik, yetkazpadik mundaq. Nima uchun deganda ularga bir istidraj qildiq najat. Qana qilib baqinglar shu qancha qilsizlar deb muhlat berganlik uchun. Ularning qan og'amchilik bizcha uzun qo'ypaganlik uchun degandek. Umidki ular bir shukrashsin uchun shukur etib qolamdi keyin deb. Lekin ular uchunchi buni hech qaysi foyda qilmadi, asqatmadi. Ular hech qandaq pand nasihat qabul qilmadi va ular nimadan ular uning ichidagi bo'lgan bu shirk, botil, e'tiqod va bu yovuz, vahshiy qilmish harakatlardan cheklanmadi. Aksa dedim deb bu olsa zamanning odatimiz shu. Zaman o'zining ahliga bir kun yaxshi bo'ladi, bir kun yomon bo'ladi. Bu bizning burungi ota bobolarimizga shundoq davomlashib kelgan bir davomlashib kelgan bir odat bu. Deb mushunda deb jo'lida shunda degashga hech qanday bularda bir yaxshilik va yuz bermagashga qanday qildik ularni biz azopladik. Pushtum tutla azopladik. Ular u vaqtda xotirjam huzur halovatda man yotib bergan ne'matni ichiga cho'mib turib huzurlanib turib amin holda xotirjam holda turgan paytda ushtum tutli biz ularni qanday qildik azopladik. Ularga hech qaysining bir aqliga qalbiga halak degan narsa kashmagan shundoq xotirjam huzur halovatlik baharaman turgan bir paytda ushtum tutla biz ularni
veyran kıldık. Hoş. Ayet-i kerimde hem de alallahi tevekkelna. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilme. Alallahi tevekkelna. Biz Allah kıl tevekkül kıldık. Aleyhi tevekkelna mı demedi bana. Alallah de ismi zahirini. e, e, Rabbul İzzani bununla aşkar lebz celalini Allah diyen lebz celalini şu zemirinin ornuğa keltirildi mesela. Aleyhi tevekkelna demek. Alallahi tevekkelna demek. Nim için degende bu Allah olan tevekkulünün naiti bekini bu için naiti tevekkül kılışın bir yere yetkili için bir yere için de nihayetsiz tevekkül kıldık demek. Değil mi bu? Bunu da alallahi tevekkelna. Bu alallah, ala car, Allah mecrur. Car ve mecrur bu bir müteallik bo'lgan bo'lib, bunun bir müteallak bulmak lazımdı. Bu neye müteallak degende tevekkelna müteallak ama bu müteahhir. Bunun hakkı kim buluş kerak da? Mesela tevekkelna alallah degende. Lakin alallahi tevekkelna deyildi. Neyim için degende bu car mecrurunu onda ilgili kılış bir yerde hasrını ifade kılış için. Fakat Allah kılı tevekkül kıldık. Tevekkül degan başkalar bulmaydı fakatla. Başkalar kılmadık. Fakat birla yakkigan Allah kıl tevekkül kıldık degende. Onda hasrını uqtırış için. Ba'sa deganligimizda qattiq nima kambag'allik demakchi da. Darro deganlik bu qattiq kasal demak. Bil ba'sa va darroning orasida bu muhassanatul badaiyaning shu ilmi bo'yicha aytganda buni shu tiboh deb gap bor. Tibohchi qo'yib ketdik uni. Shunga o'xshash. Bundan başka es-seyyiatul mekane es-seyyiatul hasene bundan tiboh var mesela. Ama ya da apav degan hatta apav. Apav ko'p bo'lgan Hatta ko'p bo'luvdi. Ya'ni kasuru va namav degandek ma'noda. Bag'ta yani puja degandek ma'noni. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Boshlanajak kunimiz va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.